Вот она сама. У нас вообще, я так поняла, все женщины красивые, талантливые. Тюркский мир очень богат и очень своеобразный, конечно, вот мы видим живопись. Бүгүнкү иш-чара бир өзгөчөлөнгөн иш-чара да. Себеби бул иш-чарага жалпы түрк дүйнөсүндөгү аял сүрөтчүлөр катышып атат. Алардын эмгектери коюлду. Bir 15'ten aşkın süreççiler geldi. Bardık Türk memleketten, Azerbaycan'dan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Özbekistan'dan. Özünüz bakıp durganda bizim şol ayallardan şol can dünyası, içki sezimleri, göz karaşları şol boyoklar arkalı berilgen kartinalar arkalı. Alar özlerinin ulutluk madaniyatında, hazırkı modern madaniyatında, жалпы мында bir sintezlegen çıkarmalarda bugün tartılып атат. Biz bundan bu Bişkek'teki birinci жолугушуу болот Türk dünyasının süreççileri. Bundan arada salttуу түрдө жыл сайын өткөрүп турайлы атабыз. 2025 жылы бул көргөзмөнү Казакстандын Актау шаарында өткөрүлдү атабыз. Актау шаарында Каспий боюнда мен ойлойм ал жакта дагы өтө кызыктуу ушундай көргөзмө болот. Бул жерге 2 муун катышып атат да, улуу муундар, жаштар, орто муундун сүрөтчүлөр катышат. Ошол эле учурда ар кандай формада изденген, ар кандай мектептери бар. Мисалы үчүн Түркменистандын өзгөчө бир мектеби бар, Түркменистан сүрөтчүлөрүнүн. Булар более реалистик картиналарга жакында. Анан Казакстандыкын көрдүңүздөр, бул этно стилдеги тартылган сүрөттөр. Эми айтор бардык агымдар бар да бу жердечи. Мен сүрөтчү Гүлназым Өмүрзак-кызы, Алматы каласынан келдим. Мен осы Түрксойдун уюмдастырып жаткан көрмесине өзүмдүн 5 картинамды алып келдим. Ол казактын умут болгон бизгести өнөрү. Бизгести өнөрү ол өтө теңдеси жок, керемет өнөр. Ол биздин ата бабамыздан келе жаткан өтө көздүн майын алатын өнөр. Ол кесте өнөрү Казакстанда негизи умут болгон, бирок мен бала кезинен осы кол өнөрүмен айналыскандыктан және оны академиялык билим алып жаткандан кийин оны ары карай әлемдик деңгейге чыгаруу менин міндетім болды және арманым болды. Осы бізгесте де көрсеңіздер композицияда өзімнің өмірде сезінген әсерімді және оны өзімнің қиялымен ұштастырып, осындай туындылар шығаруға тырысамын. Кесте өнері, мен енді мамандығым негізі живописец, бірақ мен ойлаймын, әр қыз бала өзі қол өнермен айналысу керек деймін. Қол өнерде олда барлық махаббат бар, энергия бар, қолмен істеген дүние ол жүрекке жетеді. Сол үшін мен осындай көрмеге қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Я Нургияна Иннокентьева. Я вот на этой выставке участвую с 3 работами. Эти 3 работы я писала, вот средняя работа написала в этом году, получается свежая работа. Здесь представлены мои Кайнене, Кайната, они тоже были художники, известные. И вторая работа, это вот тоже все мои родственники и знакомые. Да? Как бы я люблю писать и портреты, и натюрморты. Сейчас я работаю над социальными темами, жанровыми композициями. Так как мы вот женщины, да, нам все-таки мы ближе к семье, да, и все-таки я пишу своих знакомых, своих родственников, да, если я беру портреты. Но вот последнюю работу, вот эту вот большую в мастерской, двойную композицию, я решила сделать это как дань уважения родителям моего мужа. Так как я не кыргызка, я якутка, я приехала здесь уже, живу 30 лет, и для меня вначале это было все очень ново и все очень интересно. И поэтому я, когда ездила в село к родственникам, да, и вот я увидела, как вот у меня жене
выпекает, да, это моя Чанье, она выпекает хлеб, у нее большая семья, и мне очень стало, ну, как бы, это очень красиво выглядит, очень интересно, и я решила вот написать такую работу. Thank you.